Kastalatipyan! Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, adto'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalatipyan! Ay lakay, nasayat mo ta nagsweldo kan. Adda ngamin kayat ko agatangan. Adda kursunadak abag itsetsendaan. Sige, gatangam lata. Ay wan lakay. Kan inak mo tan makitsenda Tane, awan amin nandito balay. Wen, ala, ingkaalaan tayo sweldo iti bulsa ti jacket ko. O sige, tarumwarak kita matlaang. Inak makitsenda. Lakay, kasano itan? Awan pa'y maigatang kun iti bagas tayo. Taawan isaang tayo. Ingka man pa'y mangibagay iti kwarta iti kabsat ko ni Goryo. Ha? Apoy asyak ngay. Sikan Sige, siyakon. Unay ba't ngaminin ni boss ko? Saan pa'y nagpasweldo? Inton ko agikata ko na driver na. Lakay. Hindi nala pang panunutin mo ta pamilyado Itantan na pa'y lang mo ti sweldo. Saan na ba ni? Tinapatag. Itadnan tulat ta. Alang rod, tayo na pa'y man mangibagay iti kwarta iti kabsat ko ni Goryo. Amok kamin kat nagsweldo iti kalman. Ay, awanin kwartami. Naibusan, tanakitsendak iti kalman. Ha? Ay, kuha ko maipag. Mabalin ka din nga oray bagas latan ti bulod Taso katakto inton makagatang Anya? Agraman bagas? Utangan nyo? Kuha ngamin. Alan, bakit? Ikaw mong tikabsat ko. Kasi matdagiti anak da, no di damangan. O sige. Agam na Sukatam to, Fredo. Ang mga nuko na am alibre. Wanipag. So katakto. Ay, mapainak kumamangawat iti bagas bakit? Minawat ko latan Uray na sakit ti kusilap kanyak ti ipag ko. Day tatiga po na asikat imbaon ko, lakay. Yamin, amangan no makasauak iti mati kan ni Rita, na siya ti pinakitaan na iti made. Bareng iti tibos mo ti sweldo, tapno makagatang tamutin iti bagas. Kat sukatam adagos tinabulod mo kadakwada. Rita, anak, imayak ta umutang ak kumay ti limagasot mo. Tasukat ak tumitlaang inton mangipaw it ni Jenny. Kanayon matlakit din adito iti pagturungan nyo, no kasta nga kasapulan kayo. Bayadak tumitlaang anak ko. Ay awanan, nanang. Naibusan ti kwartame. Taado ti ginatang ko para dito balay. Awan la ka din tinatda nga uray limagasot laang. Awan nga, Rod. Awan nga min maisa ang may kinitatang yaw. Iso nga imayak ditaw itabarang adda maipabulod yaw. Awan, nanang. Sige, mabalin yun ti pumanaw. Tado pa'y ti aramidak. Diyak kayak ti masinga. Anya, papanawon na kadagaws. Apay, saan ka di amabalain nga agbayagak dito'y balay ti anak ka? Disturbo kayo nga, Rod. Kat ado ti aramidak. Agdalusak pa'y dito balay. Ay, talaga asan ang nasaya at ugalim amanugang. Kunam no asino kalaunay ang itikasta pa nagsasaum kanyak. No ararigan, kat awan apulos na itultulong mo itipan na kaitakder da ito abalay. Kaputasakbay ang nagasawa kayo iti anak ka, na ipatakderan da ito abalay. Kat da kami ang naganak ni Guryaw, tinang tultulong kan kwa na, tapno maipatakder da ito abalay na. Apay akas tamot nga iti bagbagayo, nanang. Kat asawa nakmat ti anak yo. Malain na kaun. Awan man ang tinasaya at apagturungan da ito'y asaritaan. Uwan nga Rod, nanang. Imot lang nga Rodan. Nagalaspay ti ugali da iti arita. Ay, oray siyak. Imutan na pa'y. Kinapudno na. Nagsarita kamain kiniguryaw. Inawagak nga umutang ako maiti kwartana. Kat kuna na nga inak kano alaon kinirita. Ngam idi na pa anak, kuna namutan ang naibus ka naw. Kas jeday je atao, nanang. Imot lang nga Rodan. Nalaing pa'y amang pabain. Ay, wun nga raw. Naimbag ka pa'y amanugang tanasaya at kabalasang kaw. Nanang,
Saan ka akasken kwa na anagalas ti ugali na? Ay, mabiit laang. Tainak mangala iti kwarta nanang. Taikan kayo iti 5 gasot. Nagsweldo nga ni Fredo iti kalman. Ay agyaman ak unay, Vivian, balasang kaw. Bayadak tumot lang, inton agpaw it ni Jane nga adiyaw. Saanen? Saan yun nasukatan pay? Awan mati sabsabali ka datayo. Ta anak yu mati asawat. Ha? No lakit di adda. Maikan kayo, nanang. No awan, pasensya latan Ay na, Vivian, nagsaya at ka at talaga amanugang balasang kaw. Rita, apay nga inimutam ni nanang ko. Adapay met kwarta nga iduldulin mo Ay kat, kastala ti biyag Rita, No jak agsirib. Awan matay tayo iti bisain. kinasirib ka ditikas dyan nga aramid mo, ha? Siya, jak kayat ti umut-utang. Wano bumulod iti sabali. Ngamin, jak kayat ti adda umut-utang kanyak. Wano bumulbulod. Anya? Uray ni nanang kat inimutam? Ay makamuda mo iti biyagda Rita, inakday jay. Iso anas kan nga ikamlata. Nulakit di addaan ta. Adan kan iti pamilya, guryo. Iso asaan arumbang asika ti pagkamangan da. Bayadan damit lang ti utangan da. Uray pay. Jak kayat ti umutang. Iso ajak met kayat ti agpautang. Anya, agawid ka, Jenny anak. Agbakasyon ka. Wananang. Ay nasaya at nga rodno kasta anak ko. Tapno makapulapul da ka mo. Intun bigat matlang, nanang. Agawida. Urayin niyo ti pasalubong ko kada kayo. Wan anak ko. Ay agan-anad ka iti panagbiyahay. Sige, nanang. Kastapay nga rod. Bye. Bye, anak ko! Ay na, agawid ni Jenay. Ay nasaya at launay. Apa yung maragragsakan ka bakit? Ay nalakay ni Jenny aburidak ta. Agawid daw. Anya? Ay ikit nasaya at launay Fredo anak, umay kayon to ijay balay inton bigat ti malam. Ta ijay kayon to amangan. Taagluto kami kinitatang yaw iti pagsasangwan tayaw. Ne, apay? Birthday yo? Saan mo titi ko na ka? Sumangpet ni ading yu ajinay. Kastaya nanang. Sige umay kami to. Una, tagsasango tayo amangan kada ading mo ajinay. Nabagaan nyo ka din, damanong guryo? Wan, isutim mo na anang ibagaak. Kat kuna naawag, umay danto ka naw. Nasayat nga ron no kasta nanang. Saan ako na sumurot, guryo? Da kayo latan ka dagiti ubing ti mapat. Ne, apay nga bakit? Basta. Umay kakit din. Amangan no adam e baga dagiti kakabsat ko no di ka umay. Jak nga rod kayat. Ay basta, umay ka. Tapno adamat mga sikaso ka dagiti anak ta. Agpakita ka mo't ijay bakit? Sige. Umayak man lang. Di kayang danang, adda pa sa lubong ko kada kayo, ubing. Agyaman kami, Auntie Jenny. Talagang inggatangan kayo iti pa sa lubong. Gaputa ka iliw kayon. Ay na, kailiw da kamat, Auntie. O sige, taitod kung dagiti pa sa lubong ko kada kayo. Agpapada kayo amin amaikan. Ipag Vivian, apay ni ipag Rita na kami suot. Kasta na dayta ipag. Pudno ka di ana imot. No anya tinanggag mo maipapankan ko na. Pudno amin. Una, ta imposible mat nga gulbod ni nanang. Nagipulong ni nanang kan ka? Idi pala ang agipulpulong ni nanang kanyak. Maipapan iti ugali ni manang Rita. Nasayaat mo't tapno maamuam ti ugali nga. Nakamisuot. Akas lakayat ng tiagawid. Kasla saan akomportable dito'y balay. Wala ruto. Di
Di pa'y lagaway, takastamot lang, ti pakpakitan ha. Malamangan kayo na tapaw. Lola! Vivian, Ginay, umay kayong sumango dito ilamisaan. Wala nang. Mala, umay kan ipag. O sige. Naimbag ka pa'y ading Jenny. Takkel gayam at talagat isweldom iti trabaho iji Manila. Tani, nagado ti ginatgatang mo para kada kami. Un manong, amin kayo kat ingatanga. Nang ron na dagiti kakaanak ka. Agyaman kami ading ko. Tasaan ka na imot? Kastala ti biyag itataawan pa'y pamilya. Da kayo pa'y laang tigat gatangak. Pagyamanan milata ading ko Tamalaglagip na kami lata. Kastala ti biyag manong. Agkakabsat tayo. Iso nga agpipin na rabor tayo. Kasta ti agkakabsat. Ading Jenny, mabalin ka da pabuludan na kami langan, iti pagpuunan mi kani bakat ko. Tamang ipatakder kami, man iti pakanan ni Jaylay. Ha? Pakanan? Uy, ading ko. Ngamin, kanayo na madilit isweldo iti pagtrabaho Ket agbisin mo't ti pamilya, no kastalaan. Sigurado ka kadi apagpuunam, manong? Uy, ading. No kayat mo, intakitaan dya pwesto anakitak e Jaylay. Idi pa lang nga plano mi ti kastoy, nga mawan kwartak. Nalain kami mo't kani bakat kong agluto. Iso apat-check nga adun to ti customer me. Sige, matulungan kay ti dayta, manong Fredo. Kas lamangin insulto Jacob satyo Agasem, nagadot inten na kan ni Vivian. Nagdakkel abag, kan napunupay. Idinto ta siya, kat may salaang ablaus. Okay. Apay, agreklamo ka? Kas lamangin insulto ti kabsat mo. Isublik la kumanday ta inten na ablaus. Napintas ngamin. Iso sayang man. O ita. Amomon, tirik na ti maimutan. Ha? Mariknam ita, tibong nga ti kinaimot mo. Anya? Nung amin kumata na parabor ka, di saan ka maimutan? Ha? Laglagi pam day ta apagsasao, bakit? No naparabor ka, saan ka maimutan? Ibagbagak ididaytaken ka, Rita. Ang daytalaad day ti panunot mo ti ipilit mo. Imot ka ngamin a tao. Ure asin lakit dawon ti kaarubam kan ka. Imot mo pa'y. Bumulod dala iti daspan mo. Imot mo pa'y. Nagadupay asaom iti kaarubam. Kwa, lakay. Amo itan ni Jenny ti ugalim, bakit? Tan natural. Nagipulong ni nanang. Tauri iso nga inami, kat imutan pa'y. Iso nga ita, imutan na kamit ni Jenny. Sa bagay, si kalaang metkit di Tada kami kadagiti anak ta, kaya't ado ti inted na apara kada kami. Si kalaang man, ti may sa ti inted na. Kwa, lakay. Okay ta, limagasot lang abulbuludan ni nanang ken ka, inimutan pa'y. Nagadupay asa umkan ko na, binastos mo pa'y. Ay, Rita, madingamin ti kasdi nga ugalim. Agbalbaliw ka kuman. Itigas ta, naragsak tayo lata. Kwa. Maditi na imot a tao, bakit? Nulakit di, tadda maitulong mo iti padam a tao, o di tumulong ka Tano na imot ka a tao, ay, maimutan kan tumet. Apay, anya ti bagam kanyak manang Rita. Imayak. Taumayak agkid daw iti sorry. Ado tinaidanon kan ka, may papan iti madi nga aramid ko. Iso sorry. Agkid daw ka iti sore kadagiti tao anapasaktam manang Rita. Saan asyak? Ha? Ngam kayat ka sa Rita.
Taadda kamit laangan dito'y balay. Um, Diyak kayat yu ugalim. Saan laang aninanang tinagipulong iti mading nga ugalim? No di kat dagiti tattao nga da iti aglawlaw mo. Kwa? Diyak kayat ti impakitam nga ugalim idi kasangsangput ko, Manang Rita. Nakamisuot kalatan akasla kayat mo ti agawid. Adinak pa'y pulos kinasarita akasla adda basol ko ken ka. Kinasarita ka idi, ngam di ka pa'y simungbat. Apay, adda ka di pagkarit mo iti biyag. Ha? Kwa? Manang Rita, mabalin ka di asaya atem ti pannakilangan mo kada kami a pamilya ti asawam? Nasayaat kami kan ka. Iso akasta ka kumamat kada kami. Nangrugin ti pakanan nyo, Manong. Nabita. Uwin kasaan kami nagsardeng, aging ka iti di may mailukat. Ken, babaan din ka iti kwarta mo yung pabulod mo kada kami, aling ko. Agtalekak kan ka, Manong. Iso ati urnong ko ijebang ko. Inruar ko tapno pagpuunan nyo. Ikarik ading ko. May sublimin to ti pinagpuunan me. Nasaya at launay no kasta, Manong. Saya atin nyo. Tapno rumang ay to'y pakanan nyo. Sorry, Manong Guryo. Ngam saan ka ama tulungan itikidkid daw am agantad. Awan pa nagtalag ko iti asawam. Iso ajak kayat nagpabulod. Ha? Amangan no agtungpal tulaang iti awan kauskan na ti kwarta. No ni bakit munto pa'y matlaang ti agnegosyo. Iso sorry Saan ka ama pautangan, Manong? Makitam ita bakit? Inimutan na tan ni Jenny. Gaputa imot ka kanuamin. Awan pa nagtalak na kan ka. Anya? Ay, sayang mo't ti plano klakay. Kaya't kukumati agistor dito balay. Nangro na pa itatasamar. Aglako ako maiti halo-halo di taparangan. Kaskada merienda. Agnegosyo ka no adda pagpuunam. Ngamin, saan na kaya tikabsat ko ti agpabulot iti kwarta? Gaputa muna si kati mangimaton. Awan pa nagtalak na kan ka. Lakay. Iso agbalbaliw ka man, Rita. No naparabor ka, saan ka ama imutan? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. No naparabor ka, saan ka ama imutan? Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, ken iti direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.